Jeste bre ljudi, sad ću vam pokazati moje 3 omiljena youtubera. Treći su Bloodmaster i Marko Kovs, tačnije King of Feld Show, Bloodmaster. Znači, ovo je Marko Kovs i danas ću vam jedan njegov video pokazati. Primjer ovaj. I dobrodošli u nešto potpuno drugačije, nešto što sad nismo vidjeli. A to što nismo vidjeli Šta je ja ono što nisam sam rekao za A to što nismo vidjeli je ono kad sam prenko Bloda u hotelu za vrijeme JGL-a. No, JGL-a, spremni za ovo dobro. vidjet? Jesmo. Uglavnom ovo čekaj preke, već čovjek zaspio. Kako si pogodio da je U istom trenutku. obrnuto? Ovaj video bit moja Nisi reakcija pogodio. na to što se Marko, desilo. nisi Može, pogodio, krenimo. si čuo? A, popraviš kosu, bravo. Dobar si ti. A, ponovo, okej, dobro, ne. I ponovo popraviš kosu, pa... Koć. Bravo! Ono, vraća kosu čovjek. Šta će se sad desiti? Koliko ovaj Blod Zalupio je, spava. On je čvrst. dotaknuo ga i Blod i Tik dalje spava. Sančić. Op, On je dalje moj spava. treći isto omiljeni youtuber. I Marko Kovs mi je treći omiljeni youtuber. Nema Nema različni, potpuno su isti oba dvojica, tako da Znači sve što on ne mogu govori da u ovom odredim hotelu, to između sam njih, nastavio tako na da će njega. oni biti I na treće kraju- mjesto. Što spavaš, I meni se činilo, ovo tu nema šanse da je dovoljno. Ja sam Nema uzeo svoj šanse madac da... I sve sam njega stavio na njega da lakše spava. Kao što možemo vidjeti, ovdje tu Dobro, je jedna vidite. skulptura koju sam uspio napraviti, ali pripremite se za ovo. Jeste Dobro. spremni? Ja mislim da niste spremni. Jesmo, Uzeo bože. sam Opet si promašio. i na neku foru se i dalje nije probudio, tako da nema pojma zašto, ali čovjek je valjda u to vrijeme bio toliko ukomiran da ne znam. Kao što možemo vidjeti, ovo je predivan art Marko Kovsa i ovdje tu sam uzeo kišobran, otvorio ga polagano i stavio još na njega kao zadnji dekoracijski dio, ono što je nedostalo možda. Da, dekoracije, Pikas, umetnost. Fenomenalno! Tako Fenomenalno. to je bilo to, tako Blod spava. Tako da nadam se da vam se svidio ovaj tu video, jedan je kratak, jedan nema veza onak s ničime, ali dosta vas me tražilo. Marko, kad će onaj vlog ili kad si preko Bloda, kad ćemo to vidjeti? Vlog je Dobro, katastrofa čao. ispod. Inače, sad ću vam pokazati Bloodmastera koji ide ili treće mjesto s Markom. Samo da uđem u njegov kanal, da se vidimo. Ljudi, stigli smo do drugog čovjeka koji deli treće mjesto, to je Bloodmaster. Dobro, prije sad ima nešto kratko, na primjer, evo, 53 sekunde. Dobro, možda nisam dobro urašao. Samo da zaustavim ovaj oglas ljudi, da prođe, nek prođe, da Boga da ne prođe. Sam ja otišao. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u zadnju najavu za Vidite, Junior evo ga. Gaming ligu. Prijave su završene. Završeno, Zadnje vidite. glasanja na Facebook stranici, gdje smo spremni za live event, koji će se održati od 29. Dobro, četvrtog u 29. 14 sati do A, to je prošao rok, Nad. I sad mnogi pitaju Prošao je da li mogu rok, doći ljudi. gledati i odgovor je da. To nije samo natjecanje, nego i ogroman event gdje će biti puno giveawaya, bit će slikanje, dobro. razne igre, pitanja i odgovori, tako da pripremite neka zanimljiva pitanja i još par stvari što vam neću otkriti. Što se karata tiču, možete ih kupiti na dobro. eventimu, ali ne brinite se niš, bit će karata i na ulazu. I to je uglavnom to, ja se stvarno radujem, jedva čekam vidjeti timove, jedva se čekam Dobro. slikat s vama. Također nemojte propustiti našu radionicu, a to će vam točno vrijeme biti u opisu. I to bi bilo to od ove kratke najave, a mi se vidimo na eventu. I Dobro, u sljedećem videu. ćao. Ljudi, danas ću vam pokazati, sad ću vam pokazati drugo mjesto. Samo da uđemo u njegov... Ljudi, to je Serbia Full Games Vasa. Vidite, to je moj drugar. Da ćemo igrati. To je moj drugi omiljeni youtuber. To ste znali, znači na telefonu izašla 0.15 verzija, na kompjuteru ja mislim da je izašla 0.19. Haka 0.19.1.0.9. To davno. Evo vidite kako dobra snimca. 1.0. Jutro mrzim na to 1.0. 1.9.0. Kako god, izvinim. Ne mogu da svetim kako će. Ja sam snimao Minecraft isto ko on.
Ej, Urša, kad će nova epizoda Minecrafta? Uskoro, ljudi, uskoro. Baš uskoro. Napravit ćemo ukletu kuću i ulazit ćemo u nju. Creative survival, da vam pokažemo i ukletu kuću, bit će baš zabavan. To neće biti, nemojte kaži sutra, preko. Nemojte da, možda sljedeći, možda utorak, ne znam. Probat ću što ranije što mogu. Eto, ljudi, idemo da poslušamo malo vas. Nije tajna. Neće biti ovo baš video koliko ja vidim kad je ovo traje već 5 minuta i 36 sekundi. Dobro. Znači idemo zadnji deo. Prvo da krećemo od garage. Dobro, ajmo da krenemo. Kažu garage. U ovoj garaži, znači ovo je tajna prostorija. Garaži i tajna prostorija nije baš tajna, upravo je. U taj deo. Znači drugi deo. I da, volim da vam pokažem ovo. Lajkujte ga i mene, please. Da stignemo do 10 subscribers. Sad ćemo provjeriti na svom kanalu. Imamo 9, probamo 10. Trenutno postavljamo onaj Hungry Shark klip. Ako ga neko prvo pogleda ovaj, a tek onda ovaj, znači postavljamo se Hungry Shark klip inače. I molim vas, ko Boga vas molim da posjetite moj YouTube kanal. Ljudi, to je to od Srbije Fugi Slase. Ajmo da odemo na moj prvog omiljenog YouTubera. Ljudi, to je DanTDM, moj omiljeni YouTuber. Služuje prvo mjesto, suviše cool. Pogledat ćemo nešto kratko. Naprimjer, ajmo ovo. To nisam nije gledao. Sad ću s vama. Samo da prođe ova reklama. Ljudi, evo nas, nazad. Evo ga DanTDM, moj omiljeni. Evo ko da gledam film, bratu, bioskop. And you're about to hear it right now. I've been teasing a little bit on Twitter, and I am so excited to finally be able to tell you what is going on. Now, I was going to do like a sketch video and stuff to try and make this a little bit more fun, but I just felt like it would be a lot better for me to just sit down and tell you what it is. Ovo traje I am koliko? so 2 minuta i excited to 58 finally sekundi, announce ljudi. that I have written a book. It's out there. Napravi knjigu And DanTDM. it's going to be a really awesome graphic novel called Trayaurus and the Enchanted Crystal. Now, for a long time now, I've wanted to take the characters that we've both created in a world that we've both created and put them into a very, very awesome new project. And that's what this is. Now, this book is 100% written by me, and I've also just a really awesome illustrator who's going to make this graphic novel look incredible. I can't show you any of it right now, but I promise you, it's going to be awesome. So in this book, what happens is an enchanted crystal starts to plummet towards Earth from a mystery location, and as it plummets towards Earth, it smashes into 5 different pieces, and they all land dotted around our world. We get one, Zanimljiva there's knjiga more DanTDM. out there, and Zanimljiva. also Denton gets his hands on one. So it's going to be a race against time for me, Nisam Trayaurus, nikoga Grit, and loads of other gaming awesome prikazivao, characters nego ova to druga. track down the other parts of the crystal before Denton gets his evil grubby mitts on. Sva sam prikazao kao on lice prikazao, nego kako on igra Minecraft. And releasing on October the 6th in the UK and in the US on the UK 25th and of October. US, So it'll be okay. available in the UK and the US as well, which is super Može da se awesome. kupi u And Velikoj Britaniji i u now you Americi. go onto the link in the description below, it's right at the top, all over it. You can go and click that and you can pre-order the book right now. But that's just the whole link Ljudi, cover. evo It's nas something evo. that happens every time you release a book. But the cover, I will be sharing with you very, very soon on this channel. So please do Da, stay tuned. izvinite And što se I'm opet so čuje. excited for this. Izvinite It's ljudi, really, ajmo da really going to be nastavimo. an amazing thing Dobro, for me and tako, you to guys to enjoy as well. DanTDM. So yeah, October 6th in the Izvinite UK, ako nisam October glasan. 25th in the USA. Go ahead and pre-order it in the description below. I would love for you guys to see it because I cannot wait to share even more with you. It's going to be amazing. So Hoćete that's pretty vidim much tu all I have to knjigu. say today. I am so excited about this announcement. I hope you can tell. And Ok, hvala. Vidiš, voliš svoje srce, DanTDM. Govoriš iz ljubavi. Šta? Klik da... Idem sad ovo da pogledam i to je to za epizodu. Da vidimo samo ovo. Da li je nešto zavano?
Smatru... Vivi Amazon, znači. Then the diamond mine coming. Coming this autumn. Moram ovo da kupim, ljudi. Dobro, to je to za epizodu. Vidimo se sljedeći. Ćao.